Roda de cor verde. Roda da cor vermelha. Roda de cor azul. Jorro. Não. Não funeu. Não funeu. Vaya. Posto de sume. Hola. Quiero probar algo de sume. Qué guay. Sume Arco da Bella. Gustaría meter sume azul, por favor. Está bem. Desculpa, Dasha já não queda azul. Queda aquí. Volto en un minuto. Por favor, proba una bolboreta. Non, Dasha. Necesito uma fruta. Yo, una fruta. Tengo una idea. Oh, uvas. Eso es justamente lo que necesito. ¿Qué tal uvas? Bem, Wow, qué guay, gracias. Oh, Dasha, o teu cabelo é tão bonito. Gracias. ¿Puedes cambiar o teu con algo de sume? Hola, gustaríame un sume verde, por favor. hola, vale. Desculpa, já não temos verde. En serio? Teño unha idea, agora volvo. Entendido. Quites, proba isto. Non, Eva necesitaba fruta. Oh, limas, iso é justamente o que necesito. Hora de facer algo de sume verde. Proba estas limas. Está bem. Tan acedas. Graças. De Deus. Hola. Hola, Gustaríame sume vermelho, por favor. está bem. Desculpa, Alice, já não temos disso. Agora volvo. Fresa. ¿Puedo probar fresa, por favor? O meu cabelo é tão guai. Imos divertirnos. Delicioso. Gustaríache probar algo. Oh, necessito um descanso. Ei, rapaces, já probamos todas as cores. Sim, é hora de probar algo diferente e igual. Imos facer algo de sume Arco da Bella. 1, 2, 3, alaimos. Vamos recolher todo o que nos gusta. Bocadillo. O queixo é o meu favorito. Oh, Eu. Oh, não é um sume Arco da Bella. Espera um momento. Vaya. Riquísimo. Encántame este sume Arco da Bella. Muy guay. é um sume mágico Arco da Bella.
Ei, é meu. É meu, dálle-mo. Non, meu. Meu, dálle-mo. Ei, damo. Tua. Incrível. Uau, tão brilhante. Steffi, não jogues aqui porque é perigoso. Não vejo perigo nisto. Creo que hai alguén ali. Perdín as miñas pulseiras aquí. Que, ei, María, biches algunha serea aquí? Iván, non pode haber sereas na nosa piscina. Xa sei, imos xogar a afundir ou flotar e botar algúns xoguetes na piscina. Yupi. Atopeino. Nada malo, pasará se xogo aquí un pouco. Steffi, onde estás? Steffi, non podes estar aquí, imos. Veña, imos xogar. Oh, vaya, isto é exactamente o que necesito. Que? Bolos no lavabo, está ben. Vame vir de maravilla. Hola, podes darme unha masaxe nas costas, por favor? Steffi, sae de aí, por favor. Non, quero quedar e facer amigos cos humanos. Ben, queda aquí entón. Imos descubrir que obxectos afunden e cales flotan. O teu avión está flotando. Imos comprobar o váter. Está flotando. E que pasa con este camión? Oh, non, isto é tan perigoso. Teño que axudar a Dasha. Oh, sei, teño que coller a serea e despois o demostrareille a todos. Veña, pequena serea, vou atraparte. Oh, veña. Intentaron enganarme, pero eu enganaireinos. Teño un plan, vou atraparte, pequena serea. Que é isto unha cárcere, sáquenme. Sabíao. Unha serea de verdade. Sáquenme, só quería ser amiga de vostede. Tiña razón, María, Aleix, veña aquí. Atrapei unha serea de verdade, tiña razón.
Alguém ajude-me. Ajuda. Ajuda. Oh, não, Steffi está no cárcere. Tenho que ajudá-la a sair. Non, a miña casa está rota. Ajuda, ajuda, ajúdame. Alguém ajuda-me. Necesito salvar a Steffi. Agarda, que é iso? Dixenche que era de Steffi. Sinto, Dasha, ajúdame a sair. Estou a facer o que podo. Estou a facer o que podo. Ahaha, Eu tamén estou atrapada. agora teño 2 sereas. Deixa de facer iso. Só quería ser amiga túa. Queres ser amigas? Está ben, imos ser amigas. Xa estou libre. Iai, grazas por deixarme sair. Imos nadar xuntas. Sempre sea amable cos demais. Oh, non. Steffi, ayúdame. Yo, non. Que estás a facer? Ainda non rematei. O meu programa de teu favorito comeza agora. Damos xa. É meu. É meu. Ainda funciona. María, que fixeches? Damo. Vaides, agora é un mando máxico. Teño unha idea. Hoxe vai ser moi divertido. Como é posible? Acabo de facelo. Teño que arranxalo. Este mando é o xoguete máis divertido. Sigamos divertíndonos. Tes que comer para medrar. Non me gusta, quero. Que? Non te escoito. Deixa de berrar. Ei. Oh, vaya, a miña boneca medrou. Os nenos medran tan rápido. Só hai que premer. Genial. Agora podo ver a televisión tranquila. Hora de picar algo. Xa non precisas isto. Non me gusta este sabor. Sei o que facer. Agora iso é o que preciso.
Non, só dinossauros aterradores na tele. Oh, non, os dinossauros fixéronse reais. Veña, Iván, temos que correr. Steffi, axúdame. Oh, non. Dasha, axúdame. Necesito axuda. Que alguén me axude. Oh, non. Por que non? Sí, claro. Papi, axúdame. Parei a todos e perdín o mando. E os dinosauros están a perseguirme. Que, parar que? Dinosauros, chámote despois. Está ben, pase o que pase, non te poñas nerviosa. Ti vai, colle o mando. E eu ocupareime deses dinosauros extraños. Está ben, claro, papi. Aquí están. Ei, ti? Que faz aquí? Creo que é un pouco tarde para recibir visitas. Déixame amosarche a saída. Oh, aí estás. Estou entumecido por todo o corpo, María. Iso foi unha broma moi mala. Sinto, Iván, non o farei de novo. Está ben, perdóote, pero non volvas facer isto. Nunca máis. Que me acaba de pasar? Fun, eu quen te pausou o comando a distancia máxico. Sinto, estaba equivocada. Está ben, perdóte. Non volverá a pasar. Que foi iso? Dasha, pausoute comando a distancia máxico, sinto. Non o farei de novo. Está ben, perdote. Nunca máis. A bonda de televisión por hoxe. Nenos, nunca vexades demasiada televisión. E portádevos ben. E sempre escoitade aos vosos pais.